Салом алейкум бародаро. Мо чӣ хеле ки гуфта будем дар видеои гузашта, ҳаракат мекунем ки бисёртар информация биёрем аз рӯи ҳар як направлени бизнес. Именно бизнесе ки бачаҳои тоҷики хидмат кардагиан дар территорияи Россия ёки дар дигар давлатҳо, барои шумо ҳамин информатсияро битем ки шуморо бедор шавед, камтар паи ягон илм шавед ёки ягон бизнес. Не только постоянно мо биёем дар ҳамин Россия муҳоҷират кунем, масалан бела путка кати кор кунем. Ҳами бисёртарги олимое ки буромадагиан ҳами форзабонҳо. Чӣ гап шуда ки ин рӯз мо масалан ҳамон иммигрант шудагем. Як кас мега Америка ҳама ҳуш мерава ки Европа мега ягон давлат ҳама ҳуш мерава. Лекин ҳама илми моро гирифтагиан, просто ба истифода бурдастиан. Бесаудӣ ози мо ай давлат бигем ягон маориф неста. Ай ҳар як мардами хидмат вобастагӣ дорад. Агар мо бухоем як надонии хидмат. Хидмат ки бухоем масалан ин бародар беҳад гигант ай дани момент. Агар мо бухоем ранги бародар масалан ҳаракат рахша миёвем бизнес мекунем. Хуб. Акай Аминҷон. Бале ака. Камтар айрӯи ами Транс Альфа дар гиҷои оздани момент ай дани хидмат масалан мардум бифаҳма. Мо мегуфти друни Москва. Адрес масалан чизото. Друни Москва даем ака. Первый Вязовский проезд, дом 4, строение 8. Более подробный адрес обоим партоем. Неки друни Москва да хидыш даем. Биен друн бигзарем, як пило чой мегирем. Ҳам гарм шуда, друнда суҳбат мекунем ака. Як бора истифода нишон медем. Марҳамат. Нам есть чем гордиться и что показать и поделиться с другими. хушхабар. Ширкати байналмилали Транс Альфа дарвозаҳояшро ба истиқболи тоҷирон ва дигар мизоҷоне ки мехоҳанд молуколаашонро аз Федератсияи Русия ба Тоҷикистон интиқол диҳанд боз кардааст. Ширкат дар шаҳри Москав, дар шаҳри Хуҷанд анборҳои худро дорад. Ҳамчунин намояндаи ширкат дар шаҳри Душанбе шуморо интизор аст. Транс Альфа маҷмӯи хизматрасониҳоро бо нархи хеле арзон ба шумо пешкаш мекунад. ҳифзу ҳимояи бори шумо, назорат аз рӯи ҳаракати бор, тамоми масъалаҳои гумрукӣ ва андоз, ҳамчунин нигаҳдории бори шумо бо кафолаташ ба феҳристи хидматрасониҳои Транс Альфа дохил мешавад. Муҳимтар аз ҳама, шумо маблағи хидматрасонии ширкатро баъди гирифтани боратон пардохт мекунед. барои соҳибкороне ки дар ҳаҷми калон борро интиқол медиҳанд, сабукиҳо дар пардохти нархи хидматрасонӣ пешбинӣ шудааст. арқоми тамос дар Вайбер, WhatsApp ва Telegram навишта шудааст. занг бизанед. Чӣ хеле ки мо гуфта будем дар видеои гузашта, ҳаракат мекунем бизнесменоро биёвем беҳаққи не ай мардами хидмат именно информация гирифтан дани момент беҳаққи ин шудаги оид ба бизнес ёки оид ба дигар направление некем пайдо шуд якмин одаме ки мо дар розӣ шуд интервью бута айрӯи ҳаёти худаш айрӯи бизнеси худаш гап зана. Ака Аминҷон раҳмат, хеле миннатдорем. Ака камтар ҳаёте ки дар Тоҷикистон информация монда медиҳӣ, масалан чанд сол дар Тоҷикистон будӣ ёки ай чанд солагӣ тарафи Россия омадагӣ? Ма дар Тоҷикистон бигем особенно главный вопрос ин шумо чӣ кор карди машғул будӣ? Тоҷикистонда хаяка мактабхонӣ ранги дигар бачаҳо кам хулиганӣ мекунем, не ки бо вақтҳои бекорида дами хонагиён тағоимшон амара тағоимшон беҳад одамои грамотаи баъд хонагиёнмон тарафи Россияда ки буданд медонистанд ки иҷа тарбияк буда камтар дигар хелай шахмат да медодан, ягон спорт да медодан вай мекардам ки бисёр чиз да начаспидам, не ки ҳамин шахмат да часпидам да. Шахмат мерафтам вай мекардам, баъд хай шаҳри мо майдаак буд, шаҳр да ҳеҷ кӯкада намешавад, хати бачаҳо кам ягон хулиганӣ вай мекунӣ. Мактаб ҳамин синфи 10-11 шудем, баъд уже камтар гуфтем ки мо раст мақсад боид тарафи Россияда как минимум Россияда боид бихонем, как минимум. баъд дарсаву чиза сахтар гирифтем.
иловагиро киями конкретно бисупорем, ҳаракат карда тарафи Россия уже мақсад доштам. Ман рости гап мақсад доштам ё инженер шиданда, ё тарафҳои лётчик чихела, ҳамин бачаҳои ҷавон ҳама машғулай мекунанд, завқ мекунанд ки лётчик шидан, путешествовать кардан ҳама тарафа. Ки президентская квота қатиби вай кардем, ҳамин квотае ки Тоҷикистонда метавон. ҳамун хати гуфтем ҳаракат кунем, архитектурада уже ҷо набуд. Баъд инфокоммуникационная система связи буд Санкт-Петербургда. ҳамун ҷа омадем, гузаштем, шукронаи худо 6 сол Питерда хондам. Получается мактаба буд кардам, хонданӣ омадам. Хондании ҷомаам хай чихелай падар модарам якум курс конкретно ёрдам мекунанд, сум мегзаронанд, вай мекунанд. Не ки бу ба ҷои айхонагиё вай мекардам, кам-кам мебиромам, кор мекардам. Ман якум курсим вай мекардем, коркунӣ мебиромадем. Коркунӣ якум корум бояд мастай чӣ будак? Парфюмерия мефрӯхтам. Арифлейм. Журнал мегиред куча ба куча. Как раз ҳамин январ месяц буд, минус 25, минус 30 градус. Қадам паст так, як 45 будум хатон накунам, на мактаба буд кадагим. Мегаштам района, вай мекардам, тақсим мекардам, ягум чи заказ мекардам, пагаштам, бо мегаштам района. Заказ ҷамъ мекардам. И кор да Питер шидега? Питерда. Ман 6 дух я мегӯям предпринимательство да Питер пайдо шид. Ё ки просто шумо барои чиз будӣ? Барои худам. Пару копеек. Да, пару копеек было, да. Дополнительно. Бекор шиданам нағз намедидам. Баъд ман як характери дига доштам, якумш ба рӯзигии худованд меҳрубон, диета и чиза ҳамин ба орусӣ дар меган ку, чизе ки худованд худаш дар дилет медозад. Ҳадияи Аллоҳ. Ҳо, ҳадияи Аллоҳ ки ҳама вақт ягум чида нем завқ доштам, бояд ягум чида машғул мешидам. Баъд ай якум курсе ман постоянно активни бачаи группаи худам активни будам. Я тоҷи се тоҷик будем, ду бачаам мунтихи буд. Чихелай се тоҷик якҷоя шидагӣ, бисёр вақт ваймон қабулмон намекарданд. Урусон моро камтарак вай медиданд, нерӯз ки гуфта хай аҳамият намедоданд, не ки ман бачаи вай будам да. Халда дуруд. Внутренний уже голос. Як ба сар меомам, қати ҳар як кадомш салом мекардам, гапа мечаспондам. Камтар акцент доштам, не ки серонам гапа мечаспондам. Ҳам хешид ним сол пас уже ҳамаш қати шинод вай шидам да. Рафиқи зур шидам. Баъд дарсҳоро агар намефаҳмидем, гап ба фикрам бисёр шид, можно перемотать и гап дроз метавонам гап занам. Хай в итоге ки қати ҳама мечаспидам, ҳаракат мекардам, дарсеро ки намефаҳмидам ку, мерафтам, допустим, аиш мепурсидам, мегум ҳамира ман фаҳмидам, не ки паране инам ҷаш чӣ хеле, хеле ягум гап донистан вай кардан қати чӣ мекардам? Информация ҷамъ мекардам, барои ки нужно было решить. Ҳами хондан да ду ҷавоб кардӣ, бигем ки ду сухан кардӣ, чӣ фоида довард? Беҳад фоида кардид. Вале ту направление ҳамун хондани худ кардӣ, кор кардӣ ё ки отдельно направление? Ҳозирашда дигар направление не ки чизи худам қатиам кор кардагиам. Направление худам қатиам кор кардагиам. Фоидаи основное ки ту дар Россия хондӣ? Фоидаи ки основной мировоззрение макшуд, коммуникация макшуд. Вай нишон дод ки любой ҳолатда, любой задача, любой проблемаро ҳал карданша выход ёфтан. Донишгоҳи инами самое главное инами чиза метия. Ами ман просто як чиза мехондам, ами чисто образование Тоҷикистона бигем ки образование Россия, дар любое образование ҷаҳон як чиз нест да, решение задача. Метия ну математические решения задача чиз, глобальные жизненные решения задача ягон мактабда намегзарӣ. Практика камай. Не, ман як ҳаёти худам камтар буд. Як одам ки мо шинос шидем, ман вақт такси медадам. Ай салони BMW гирифташ. Ман дарси хуб дод. Не, ай салони BMW ма одама гирифтам такси дод. Ман дарси хуб дод да, бе настроение буд шиш. Хай гап задем да афғон хизмат карда. Аги ҷо меши гуфтам Тоҷикистон ба дарши рафтем. Ман бинам камтар одам грамотне ҳаракат мекунам ки як совети да охири гапам як совет да бигирам, хилда мемонам места. Ман гуфтам Толик или что-то Толик или Максим был, что-то такое. Толик, Русик, Юрий, Формат. Можете дать мне совет перед уходом? Гуф, учись. Гуфтам, и так я учусь. Гуф, нет, гуф. Учись жизнью. Решать свои задачи в жизни.
برای امی من خیال میکنم که چند قدر حیات ام گودکی ما را اگر خدمت بولی свобода بته کنترل پدر مادر خوبه تربیه بته نه لیکن پس این کنترل خیال میکنم کمتره آدم زم کنی میکنه سختی بعد کنترل دا باشن اگر دا زم کنی میشه برای چیز که چه بگم وقتی که свобода داری چه تو گفتی اومدم پیتر دالشی راهی کارکنی را خودت دیگه اگر در تاجیکستان بخونی پس اینا میدونم студентای تاجیکستان مثلا ما اکثریتشون میگم خیلی یخش پس اینا پدر و مادر پول میگیره این خیلی شام است بعد همین یک گپ هم میگم همین دانشگاه کو دانشگاه همین روسیه خودش دیگه جور نمیدونم دانشگاه روسیه информация را калада جون نمیکنه برای که это не в их интересах. Донежгой это площадка. Мега ина площадка, ина знание, ина вайш, ина иш. Кадомиш ки дар Корее қабул кардан ги. Тамом. Бохуй мехонин, нахонин, намехонин. То вақти ки одам фикр карда метавона ки размышлять карда метавона ягон чизда беҳтарин эда. Ҳам вақти ки одам уже ай фикр мемона, хиёл мекунам ҳаёти авай уже интересан намеша. Масалан, китоб мехонем мо, просто китоб мехонем. Lekin o kitob باید تو بفهمی کو. Конечно, برای پرکتیک دار کو. میخونیم اون را باید هم پرکتیک پیش ای پرکتیک مثلا размышлять کنیم در مسئله. آدم بسیار میگه کی просто برای بچه‌ای که بسیار می‌نویسن مو کدام کتاب بخونیم که چیکار کنیم. любой کتاب بخونید در اون کتاب размышлять کنید. даже هم قرآن دام میگه کی الله ما переводе رو چه کنم. Неужели вы не будете размышлять над аятами Корана? Конечно. И любой ам строчка ами ки бизнес дам агар хонди ма чӣ гуфтам ми айҷек бизнес саршид коримо бисёр тамошо мекардам бизнесменора ҳаётшуна ба ами хидри сари хиданда представление сар додамда ма масалан ихе мешам уже фикр кардамда это хорошо то одам вақти уже ами размышлять ка действия кади миёрата фоида даму цели ки ту мехости. Конечно. И вай, ҳамин насҳо донишгоҳ барои бачаҳое ки мехонанд бисёр бачаҳо мегӯянд ки вай мекунанд ай хондан фоида нестай беҳад хатогии калон мекунанд. Одаме ки хондагӣ ай одами нахондагӣ фарқияти калон дорад. ҳозир мо бачаҳоеро нагуфтаистам ки фақат донишгоҳ мераванд мебиёнд. Не ҳамин бачае ки действительно ҳамин зиндагида ёд гирифтагида ҳамин хондан ман вақте ки мехондам ман ҳам кор мекардам ҳам активно ҳамаи мероприятиҳо чорабиниҳое ки ҳаракат мекард ки участвовать кунем иштирок мекардам ки хидма раскрит кунам ҳамин чизе ки донишгоҳ дорад ку ҳаракат мекардам хидма практика бигирӣ да бо мехондам ай пешти ҳамин донишгоҳ як моменти шидагӣ буд ки ман дар 13 ҷамъияти ҷавонои Санкт-Петербург активист будам роҳбар будам вай будам да 13 организацияда иштирок кардагиам. Пример барои бачаи тоҷик. Бачаи мактаб мераванд миёянд ё ки донишгоҳ мераванд мехонанд. Медонед чӣ хеле буд. Рӯз да дарс да шиштагиам, чӣ қадар дарс интересный боша хай гӯшш мекунӣ. Интересный набошад намехта букши калад да намедурӣ. Не ки фикр мекунӣ так бега и корро кардан дар Корея бега маҷлис қайти ба шумо мешава. Бо чӣ хела як тоҷик худад ё ки мобайни урсуда ё ки дига натсада ман ҳама вақт ҳамин завқ доштам ки бо рӯи тоҷикҳоро вар дорем да чӣ ба дига ҷавоно метавонам чӣ ками дорем ягон чӣ ками надорем просто як хел бачаҳои худмон изокашанд ман ҳам изокаша надоштам не конкретно ҳаракат мекардам рӯз за дарс даям баъди дарс медавидам ягон ҷо халтура 3 соат 4 соат вай мекардам либос алиш мекардам шоки ҷангира мепӯшидам ё стройка ё газета тақсимкунӣ ё официанти ҳам хеле подработка буд да ҳамин ягон задача курьерӣ ҳамаи направление да шоки чиркина бо сумкада медозӣ костюму чира мекашидам мерафтам маҷлисода соати 7-8 бега 9 бега да маҷлисе ки при комитете при городе при чида мешидам хе серьёзно мешидам да не ки ҳар як ба чида як ҳаракат мекардам ки ягон сухатмон ягон идея нас предлагает кунам да попробовать накарди чиз бигири барои худат канал масалан канал барои чиз знакомство чанд қадр ҳамин ҳаёт знакоми одамон дар ҳар як направление бисёр дошта бошӣ ҳамқа хуба барои чи ки як миллионера мегӯянд ки агар ту банкрот шавӣ чӣ хел бизнес таъйинот сар мекунӣ
мега ман мерам мега знания основное мега ман мерам мега первый очередь в любой работе ки мебурая кор мекунам то $500 кор кардан $500 кор кардан як кастом бур ки қимат мехарам мерам ҷое ки одамои басавод иштагиан ё ки бизнесменои калон агар мега дар онҷа 6 миллионер боша ҳафтумаш мая амро чӣ хеле ки шумо масалан мегед дар маҷлисҳо корпоративҳо бисёр иштирок карда уже опыт пайдо мешавад конечно вай мекунӣ аввал мера хеле хаб кидан мешини изо мекашини ки ҳамин ҳаракат ки мекунӣ ачил-пучил ё ки акцент хатиам буд не ки идея предлагать мекунем ҳамин хел шид ки соли инама соли 2013 вай шидагӣ будам дохил шидагӣ будам соли уже 2017 соли 2017 не соли 2016 лучший иностранный студент России шидагӣ будам олинаи болуда вай шастай диплом лучший иностранный студент России среди иностранцев России 7 курси буд тишин 3 сол да ту да не ки 3 сол ягон кас на раҳмат мегуфт на вай мекард ҳеҷ камара намедонист ҳамин фақат сабр карда ҳама ҷуда база фақат худа иштирок кард ҳама ҷуда шинос мекардам хидмат 2017 в 20 лучших студентов России дромадам иностранцо не мобайни урусода спискай гран-при 20 лучших нами Россия рафтага якта тоҷик мая спискай дига ҳамаш Россия да беҳтарин 20 лучших студентов России уҷа гаштам бо Питерда студент года по международным и межнациональным отношениям шидагӣ будам баъд ё бо вай кардагим чанд чорабинёда чӣ кардем як чиз дига барои ози мегем хонданаму прикасаться кардем ами про 2019 да поправка шуда буд 2020 да Валентина Матвиенко пешкаш кард ки иностранные студентҳо метавонанд дар территорияи Российской Федерация кор кунанд как наши сограждане ҳамин поправкаро қабул карданд ай моҳи августи 2020 ҳамин поправка уже действовала дромад ҳамин закон ин бачаҳое ки меган хондан дар кора ё ки мо кормон кати хондан мусавпадат мекунад ягон пале ки патент да метавонад против он барои чӣ мегӯм ҳам 70,000 да метавонанд коллеҷда дохил шаванд коллеҷҳои ҳаст дар ин территорияи Москва ки постепенно 3000 4000 месупорӣ лекин хондан мегирӣ саводи тира нигоҳ намекунад ман имена платни образование озираш намешава не ки вақтида намешидам ана ҳозир мо барои ҳамин бачаҳое ки ҳамин бачаҳо чӣ савид метӣ хубашона ки патент бикунад пастаяна кор кунад ё ки ҳам пале ки патент да метавонанд донишгоҳ да бутан ҳам илм бигиранд ҳам параллелно баъди донишгоҳ кор кунанд агар ки завқ дошта бошам илм естественно якум очередь совети ман илм гирифтан ҳамин любой корда илм дошта бошӣ ку ҳамин илм дошта бошӣ хор намешавӣ не ки як нюанси дигаш ҳастай одаме ки ҳастай допустим ҳамин 70,000 метия ё ки зуруш намереса муҷире ки зуруш намереса ки як бора 70,000 абта вай мекунам мегӯянд хубаш 5,000 метам ӯ агар дарс да нарава ӯ дарс фоида нагира аҷа хориҷиш кардан мумкина поэтому хеле совети конкретно дода наметавонам ҳар як одам ин моментша уже хичон ҳал кунад не ки агар ман ба ҷои ҳамво мешидам ҳатман ман первым делом истифода мебурдем закона ҳамин закона истифода мебурдем барои польза ҳастай возможности ҳатман истифода бурдан дар кор беҳтарин бизнес да мегзарем бародар якум бизнесе ки хитон дар ин территорияи Россия кардагӣ наверное сразу крупнеш сар кунем агар соли 2019 не соли 2018 сар кардем охир шуда соли 2019 давом додем қатъи як бародари тоҷикмон рафиқи хидм буда баъд як спонсор дига гирифтем учёт магистр будем да ами гостиничное дело шудем гостиничное дело не хостел хостел на 100 человек Питер давай кардем хела як здание каҳнае ки рехтагӣ бе ремонту бе ҳичи буд гирифтем полностью дуруша ремонт кардем ҷо-ба-ҷо кардем сервис кардем официально сайтҳои букинга регистрируется кардем полностью с нуля от и до ҳамаша 100% кардем да как раз ҳамин на международном уровне хостелои международный уровень ҳамин ҳаракати сахт мекардем да как раз ҳам букинг это международный портал да
Баъд ҳаминҷо клиентская база ҷамъ мекунем. Якин бизнесмон ҳамон буд. Большое вложение кардем, ҳамкориро кардем, як обороти нағз гирифтем. Уже яким ё дуюм моҳда чӣ да биромадем, самоокупаемост да биромадем полностью. Чанд сум вложение кардем? Где там не такие большие расходы были. Вложений авалаш где-то камтара миллион зиёдтар буд, да? Миллион было. Это общая сумма, қати ремонту, қати аренда, қати чизош, да? Не ки беҳад эконом кардем бигем мешава. Уже действительно хай як вақти авал буде. Шумо 1 миллион бигем. Хай мебинем як полтора 1 миллион. 1 миллион камтар буд. 1 миллион 300 ҳазор бизнес сар карде барои як одам дани момент барои масалан муҳоҷир 1 миллион 1 миллион хай пулай. Лекин гапи шумо иҷа да дига чӣ омадаст ки окупаемост уже один моҳ уже прибыль да биромаде. Да, самоокупаемост. Самое главное, немиш важное ки шумо ҳам хе чӣ наладид карда ки да тишин як моҳ уже шумо прибыль да биромаде. Мы шаву рӯза ҷавай накард. Не, прибыль в каком плане? Мы, допустим, қарзи 1 миллиона сразу набрали. Не, а в плане ма того, фаҳмидам шуморо. Не, вдруг прибыль уже ба масалан чӣ ҳаста фирмои бизнесое ки як моҳ ду моҳ фақат 0 мебурад, даже арендаша 0 да мебурад. Ман да назар дорам. Як моҳ мо как раз 0 да биромадем. 0 да биромаде уже. Мон каде сирупас 0 да уже. Сезон дак шудем. Туристический сезон дак шудем. Баъд расположение гостиница центр да ки буд, центр да тури буд. Сразу оли мо нак шудем. Мо як предварительно вай кардем да, сайти букинг да, открытый заявка мондем на 2 недели вперед. Моментом ҳама шавай кардам. Ҳамун чор Питер да настолько турист бисёр шид, границо ҳама шуй, ҳама чӣ. Номерое ки 300 рубл буд, уже ҷо нест ягон гостиница да. Номерое 300 рубл дагира 3000 да уже мондаган нархшон да, беинсофии бад кардаган. Одамо маҷбуран ки бигиран. Поэтому ҳамин мо як сезони зур дак шудем. Не ки чанд сум буд средний масалан як одам? Ҳаймо 450 рубл, 300 рубл. Койка места буд, як комнатада 4 нафар. Хаяк хостел. 450 рубл? Бале. Анака оли уҷа ситуация чӣ қадар? Мо 1 миллион як бора надоштем. Мо ҳамуро постепенно вай карда гирифтем. Ҳамин в течение 3-4 моҳ ҳисоби ки вложение буд, вложение, расход, ҳамин хел. Рафтак уже бояд бикшоем, ремонт қариб буд кардесем, сум нест. Оли ремонта буд накардаем, бизнеса сар накардаем, не ки пул нест, тамом пул тамом шид. Як ҷои қарз кардан мумкин буд кардем, вай кардем. Основной як учредитель основной доштем, вай ҳам лимит дошта, у лимитша ҳам буд шид. Уже дига делиш нашидеса ки дальше вложение кунам. Ана ай ситуация чӣ биромадем? Ҳама ремонт кардагай, кроватура овардаган, не ки матрас, подушка ҳичи надорем. Анака нигоҳ кунем, смекалка вай кем, бронированияро ҳуй кардем. Бронированияро а 1 май буд ё ки 27 апрел буд. Шудем уже туристо омадан гирифтан. Турист омади сай мебиад, борушона қабул мекунем, мегем хай шумо якум клиент монем, хи конкретно вайшон мекунем, ягон хизмат бошад, да администратор хидмон ҳамунҷа ҳам директорем, ҳам менеҷерем, ҳам уборщикем, ҳам администратор, короче всё в одном лице, да. Пули вайшона мегирем, ҳами 2-3 рӯзае ки меистан, сумшона мегирем, ай 3-4 клиента ҳам хе мегирем, борушона мемонам, вай сермо хона мекунам, мегем номеротон тайёр шудесай? Бега номертон тайёр мешавад, тамом. Мегӯяд всё без проблем, ҳамин чемодонҳои мо хранем. Сума гирифтем, рост бозор. Ям истодага, ана оли кадро ҳастам, может быть мепартам. Уҷа ман рафтагӣ оптум ҷоҳоро хай медонем. Ай уҷа вай ки сам матрасы, подушкао, постельное белье бор кардесам ё пака гаштесам, ҷо тайёр кардесам, именно ҳамин одам ода. Бо бегаш, бо пагаш, бо одам мебия, бо айвай сумшона мегирем, суми вайода, бо мерем харид мекунем, бо ҷо тайёр мекунем. Инахе як ҳамин ай лав сар ба сар, самое главное ҳамин гап донистан. Баъд бармонда камтарак як рынок буд, рынокда вағу чизе чи бисёр буд. Як хел иностранцода намефурода ҳамин ҷои вағу. Ана мо ҳамире минуса, ҳисоби ки минус. Апарачка буд? Ёфтиш. Апрашка не синой. Синой да. Друни синой да.
ҳамаҷа агар ки недавно бошен эсхостов ҳози ҳастай ана ҳамаҷа вай кардагем ана мо клиента айбехи арка қабул мекардем чӣ хеле дурунда тоҷик бисёра иностранец бисёра камтарак хеле мешаванд аммо дигар хеле мегуфтем ки в центре Питера это частичка Востока. Уже бозорай ку ҳама вақт мегзара ягон каткон мега ки биё айма бихар вай кунам чисто Восток да. Мы это как плюс преподносим мекардем да. Каждый недостаток да, беги польза есть. Польза. Ана меомадем қатиш то пеш хостла бурдана мегуфтем ки здесь частичка Востока, здесь вот очень вкусно готовят, там восточное блюдо. Ниже цены вы не найдете, да. У жажда вот свежие фрукты сразу прямо из этого привозят. Хамгит корга. Да. А горнику бисёр, ну это как минус небольшой мешал ваю, да. Камтрак талхакав мешан, неки уже другим взглядом него мекунам, не действительно зу. А другой хостел метро спокойно по-европейски тихо, администратор на английском разговаривает, вай мекрим, там он довольный. Анака у нас первый месяц уже, ай Италия гости бдан, ай Испания бдан, ай Корея бд, ай Япония бдан, ай Франция бдан, ай Германия, хами бисё бдан, да, американцови то бдан. Баъд ҳар як кадомша мегуфтем ки як отзыв мемондем авваю нағз мебинам ҳамин у них любой ҷо рафтан ҳамин мегам ки иш маъқул шид ин номаъқул шид да ҳамин хе плюс минуса менавиштан не ки в основном вай мекардан плюс менавиштан администратору да гап нестай условия да мега друнш да гап нестай ҳамин якта минус дора камтар берин шумне но это не мешает допустим бӯи хеле мекунам ҳамин хе отзывор рафтан гирифт уже дар 2 моҳ получается ки уже бисёр меомадан занг мезадан. Чӣ сабаб шуд ки шумо бизнеси масалан гостиница или хостел буромадед? Чӣ бигӯм, мо байни партнёрро мо як хатогӣ доштем ки на бумаге у нас ничего не было. Устно гап зада гирдем, устно как бы вай карда гирдем, да, обговорили всё, у кого какой функционал, кто за что отвечает. Вот, и бадхай... Дивиденд там в будет чанка мегири? Да, в этом плане вай бад, но именно по функционалу. Барам хабардаро, бо мегумтуна ки ягон кора без соглашения ёки без договор накне. Ход ты разнорабочий мери серьезно кор мекни. Одамира ки бовар надори ҳаракат ки по максимум вай ягон қоғаз биги ки дам қоғаз се чизиш боша, ному фамилияш, пропискае ки да паспорт дора ҳавай, серияи паспорташ. То, что ты да ами одам кор мекунӣ, нархи корита да унҷа указат кунад. Ба любое время ты ҳақ талаб карда метавонӣ. А так чисто по-братски 88 выйдешь кидатай. Живой пример. Да. Хайнам хел. Тамом бад шумо партофте ягон бизнес дига гузаште ки полностью махнем? Не, бад ё сразу вайда. Разочаровать чиде ки не? Не, моли пока чи буд? Як контракти дига гирифтем, як рафиқи дигамон бачаи урус компания хича доштак на контракт на установку электричества в жилом доме на 13 миллионов гирифтаги буд. По планам будет мобайни 4 6 максимум 7 моҳда амура мезадем буд мекардем и чисто на работу на ҳисоби ки вай полностью предоставление кабели дигар чизора будет компания застройщик хидиш мекард. Услугааш му? Да, услугаи компания мо 17 миллион буд. Хаймо договориться мекунем и амраи урус бояд вай мекардак официальной части қати застройщика у тарафша сахт мегирифт, ма тарафи коргарора қати бачо кор кардана. Хемеша ки як моҳ кор мекунем, як моҳ пас нигоҳ мекунем, чото поставкоро дер мебиран, ё ки вообще намебиран, специально палки под колеса мемонам. Хайт ҳамин хитоб мекунам, ҳамин ай тарафи застройщик мешава. Мора боизи мебурам. Компания мора гуфта шумо дер кардесен, усвояд накесен, через контракт мегиран, мебурам, бо суда подавад мекунам. И амрамон вай мекунам, уже дар балу мемона, да. И амрамон дар балу мемона, камтар вайш проблема калонш мешава, хая ки нам хибу ҷамъ мешем қати бачо, бригада доштем, да 12 нафар бачо будан. Қатишон гап мезанем, мегем ки хай нам хе ситуация шид, баъд вай мекунем. Ҳамин суми шумора
моро ҳам поставид ки карда бошанд, яке суми шуморо мо раст ваъда кардем метем, не ки як бора ин суми калони допустим наметонем тон дода. Барои ки на агар як моҳашам ҳисоб кунем бачора як моҳа коршона 50,000 худаш уже 600,000 зиёд мешавад. На тот момент, когда уже полностью вложено, а тарафи застройщик ягон майда сума гирифта натонистем. И амрам судбозӣ карда вай мекунам, аммо в течение уже следующего месяца потихоньку бачора чени зурас мерасидагимон метем расчёт мекунем ки вай набошам. Чӣ нашавад? Шумо норозигӣ набошад? Бале, хай и ҳолатҳо мешаванд, ки ҳар кас намефаҳмад. Ман вақти жакае ки стройкада кор мекардам, ман хеле задержкамон мекардам, мегуфтам ки моро кидат кан, ман хиёл мекардам ки одам дурӯғ гуфтесай. Не ки кай ки одам допустим зангш мезани, телефонша мевардора ё ки мега ки ҳозир алоқада постоянно связда ҳастай, гум намешавад, хай буд оли надеждат ҳастай. Стройка задержка дора. Задержка дора. Ман кай ки хидам ҳамин ҳолат дахал тидам, ман гуфтам ки на самом деле ҳам хеле вай мекардан, паста вай мекардиан. Ай и корам ҳисоби ки бромадем, ай баҷо ки сум бояд вай мекардем, як бораги таги қарз намондем. Баъди буд цела история мешава. Ман донишгоҳ раиси буд кардесам, диплома дистам метан, ай абшага мега ҷавобу метан, мемонам дар Берун, дар Питер. Хай мегум специалист хидам, хати як кор мекунам, опыт набрад мекунам, репутация хидамда месозам. Именно сфера хидамда. Якта резюме тайёр мекунам. На протяжении мобайни 3 моҳ подряд ҳар бега рӯза ягон подработка меёфтам, хорошо намеёфтам, кор кофта 3 моҳ подряд ва резюмема компанияда равон мекунам. Надежда буда. Хай як ҳаракат мекунам. Отказ. Якум моҳ отказ, дим моҳ отказ. Якта нимташ вай дафъа собеседование файрод мекунам. Файрод мекунам, мебинам ки ё гражданство надорам, ё ки опыти корӣ надорам, намегирам. Примерно чанд компанияда масалан шумо обращаться кардед? Барои ки бисёри одам ҳастанд, як бор ду бор папурат мекунанд, ё ки бизнес ё ки обращениеро қабул шумо намекунанд, ба мега сдаваться мекунанд. Что бем бачо сдаваться накунанд? Чанд компанияда буд? 3 моҳ зиёда аз 200 компания зиёд. Ман уже ҳисобам баъд гум кардам, да? Баъди 200 уже бас кардам ҳисоб кардана. Ё ки ман мешам, ё ки намешам, даш рафтем. 200 компания зиёд резюмема равон кардаги будам, ай ҳамун наверное 10-15% собеседование файрод кардаги. Ду причинаи основной хати отказ мекарданд. Мегуфтанд бачаи грамотный, руси зурай. Не ки мега ты гражданин неси, по уровню безопасности мы не можем тебя принять. У нас даже до 3-го уровня. Барои ки компания буданд ки акустикаи дуни подводная лодка мекунанд, уже тайёр буданд гирифтан. Да. Баъд вай буданд инженерные компании ки ва ёам военные предприятия, як компания буд, маро уже тайёр буданд гирифтан. Ман специально гуфтаги набудам кадом гражданство барои собеседование ништагим. Меган бачаи хеле грамотный, ҳамаи кора худмон ёд метем, ки главное кор кардан. Ман гуфтам в этом плане никаких проблем нет. Ки и компания вай мекунанд наводящие ракеты, ҳамо целевое направление ша, инженерная разработка ша, ҳамин компания мекунанд. Это государственный, военный. Уже. Ки мебинанд паспорта мебарам тоҷикӣ. Меган, при всем нашем уважении мы не можем тебя взять. Наметунем гирифта. Нами уровень безопасности допуск наметя. Тамом уже монда шидаги 3 моҳ гузашт, гуфтам хай қарз мекунам, ё ки ягон касе билет мегирам, хона мерам, як моҳ реабилитируется мекунам. 2 бизнес подряд камтар 200 монда уже ҳами монда шидагиам, да. Ай даву фақат расходи чиз дига болам, ҳами ҳар рӯз фақат намоз хондан, дуо кардан, ҳами як чиз чӣ хел бигӯям, намемонда ки шикаст хӯрдан, ҳами такя ба Аллоҳ кардан. Чӣ проблема мешава, намешава, ҳами як фикре ки ҳамаи чиз дар ҳамин дунё ба розигии Аллоҳ мешава, ҳамин чиз шикаст хӯрдан, ҳамин чиз на самом деле одаме ки дин дошта боша, сидқан ҳамин чиза мефаҳма ки хеле сабук любой проблемаро мегзаронад. Барои ки Аллоҳ ҳами одамизода гуфти Русо своему рабу не даст те испытания, которые он не осилит. Не в силах. Не в силах, да, перенести.
ба ҳамон хотир хай ба рӯзигии Аллоҳ шукр мегуфтам, ба рӯзигии Аллоҳ шукр мегуфтам. Ана рӯзе ки бояд билет бигирам, брам, охирон компания занг мезана, мега ки мы хотим пригласить вас на собеседование. Уже ма желание надорам кор рафтан на собеседование, да. Хыд мегум ки вы смотрели, у меня там гражданства нет. Мега, ну у вас же разрешение на работу есть? Мегум, да. Ну чего-то как раз разрешение доштам, уже дунчку работу кардаги, РВП и вид на жительство доштам. Мегум, хорошо, а вы видели то, что у меня именно по вашей специальности как профессионального опыта нет? Мега, ну вы же знакомы с этим? Да, я на стройках работал, хорошо работал с проектами. Тогда отдел проектирования, да, подавать кардагидам, именно кори компьютери, нақша, кашидан, хамаш как положено. Да, проектировщик это многое. Ма, допустим, проектировщик программа радони, илмдуни, ма метунам Америкада штаги бушум, проекта мекашам, равон мекунам, сумама да мегзарунам. Любой жуда, да, и як чиза кем действительно именно хами направление да харакат мекунам. Хай, мегум, ладно, мерам як собеседование дига, такалаш бахту, бада юджа мебру, мерам билет мегирам. Мерам собеседование, инам хештагим уже спокойно, бе ягон волнение, отдел кадров хотим габ мезана, мега ки сейчас придет руководитель хотим габ мезанем, и сразу джавабтуна мегим. Мебия хотим я зана, кам хештаги габ мезана, вами мега, по сути ты разбираешься, як проект опишем даймуна, хам джахамаш нештаги, мега неми ошибку, амира исло карда меша. Хтыш нештаги, удаем бахал включить к нам, нештаги, третья страница, такая ошибка, да? Мегум, ну по сути, да, вот на третьей странице мекшом, мегум, да, вот здесь вот у вас отмечено это нужно заменить другим оборудованием. Это оборудование не подходит к этому. Я хелгапора бываю мекнем, да, а пеш хным гамезану как. Импровизация мекнем. Мегум, тому мы готовы тебя взять. Неки, як условия, демо, испытательный срок. Мы байнем демо, да, ой, мегиревет, ой, не. Яки тогда махул намеша, яки тому да махул намеша, хай кор-курай. Ма мегум хорошо, меган хай чу, ягум чу пулта метем, улики камам бошам метем, бепул кор намекни. Ма друнамда каланда мегум, ма як мо бепул кор мекнам, неки ма боид кора ёд бигирам. Ана уже каланда сразу плана кашидам ки мара кор дам, агар нагирам, неки ма мобайни як мода боид кора ёд бигирам, қати профессионалу айдумшун максимально кора ёд бигирам. Ба дига компанияда бо резюме подавать мекунам, уже опыт дорам. Опыт важный, чем деньги. Опыт важный. Ма шухи, амира гаштам гуфтам, да здесь ради такого вида я и бесплатно готов работать, да, як шухи кардам. Кине, все отлично. Анака, мардами халқи тоҷики хидмон чихла, беҳад тами тоҷикои хидмон характери хуб доран ки меҳнат дӯстан, меҳнат кардан, да, ҳамин конкретно меҳнат мекунанд, да. Рӯзҳо соати 9 ронада мебиям, 6 нӯшида ёки 5 стакан 6 нӯшида мераванд. Ман кургаринам, самый молодой сотрудникам. Бо единственный иностранец. Не русский бгем мешава, бавора иностранец. Ана ним соат пеша коргаро меомадам. Баъд соат 7-8 не, соати 9-10-11 да ай кор мерафтам. Маро ки якм рӯз омадам, инам хе проекторо пешимда мондам, пачка мондам, гуфтам разбирайся. Гуфтам, о, май ҷои кор ёдгирӣ, гуфтам биём ай профессионало ки ё дар сари ма ҳамаша зада. Гуфтам разбирайся. Хай ки маҷбур шидам. Ҳамач практика дам. Соат 6 мешава, ҳама меравам, мегум калил табмонен, ман худам дарам ахкам мекунам. Вай мекунам, то соати 11-12 мешиштам, варақ мезанам, айси интернет да мекуфтам, намефаҳмидам, ягон каса занг мезадам, шиносора. Ҳамин хел, я вақт сеюм рӯзи корима дар ёдам ҳаст, ҳама офисда инам хештаги сари компютерда кор мекунам. Ман уже гаштам, гуфтам, прошу прощения, не ки Амад я дунё проекта, я стол намегинҷа. Гирифтам анам хе ҷой кушода, мобайни полда, мобайни ҳамун столуда, анам хе проектора тит кардам, чорғова кардам, мобайни залда шиштагим ку, гирдам анам хе проект раскладывать кисам, ранги карта, анам хе ҷубаҷу кисам, сортировка кисам. Ҳамкоро мегзарам, вай мекунам, механдам. Механдам, парвои убора надорам, ман ҳамин мақсадам ки ман бояд ҳамира ҳал кунам. Бояд ҳамира ҳал кунам, да, уже пеш кунам, да. Ки ҳамин ҳолата генеральный директор группа компания мебина. Д седов мебина, баъд ай ҳамкоро мепурсад, кияй чия чихеле, уже интересовать мекунам, ман уже парво надорам. Ки отзывы нағз мерам, меган хай коргар навай, ҳамине ки дер меравам, конкретно кор кардеса. А у барои хича уже вай мекунам, галочка мекунам.
кӯтоҳ мекунем ҳамаша айбайн 3 моҳ мегзара якмаш ба рӯзигии худованди меҳрубон Аллоҳ худаш насиб муда ҳамин чиза бахшидагӣ буда сотрудники нав якмаш самый молодой сотрудники единственной нерусской компанияда будам руководители отдели проектирования мекунам руководитель анаки одамое ки 7 сол 8 сол 10 сол кор кардаган я должностидан ёки якта дута вай кардаган ман ора ё пеш кардам ёки на уровне ҳамбу истагим сарпаршон вайрон мешава мега чихи ин русские вай все равно зависи доранд компанияда шуми хамеша бои компания як компания нест 7 компания амара генеральный директори ки ами 7 компаниядан 3 учредителан ҳаму назначит мекунада ин ам хел ҳолати ситуация беҳтарин сабаби пайдошавии Трансальфа чӣ дагеда мига ма я сол зиёд роҳбари отдели системаи безопасности кор кардагӣ будам как раз ҳамин вай қатъи КСБ қатъи вақти карантин мешава як хел сотрудникора сокращение да вай мекунанд ҷавоб метиҳанд баъд меистам ам нигоҳ мекунам ба мардакои калон занакои калон чанд сари сол ҳамин компанияда кор кардагианд маҷбур мешаванд воро волид кунанд ҳамин ситуация ки дар ҷаҳон шуд меистам фикр мекунам мегӯм оли худованди меҳрубон дилам да ба фикрам ҳамин чиза медоза уже фикр кунда медонам ки ман 30 сола нестам то 30 солагира ман бояд як тиҷорат як корхонаи худона ҳаракат кунам бикунам ин соҳада баргаштан ман любой вақт метавонам барои ки уже опыт дорам як сол кор кардагим репутация дорам уже мара мешиносанд хай опыт ҳаста любой вақт гаштан метавонам не ки баъди 30 солагӣ 35 солагӣ уже ғайрати бизнес кушодан риск кардан уже намекунам кай ки оиладор бошӣ як худат нести ҳозир допустим як худати гуфти гапо вокзалда ҳам хом мекунӣ да ҳамин вокзалда хом мекунӣ кӯчада мехӯрӣ не ки ҳисоби худат ба худат ки ҳасти бисёр вай карда метавонӣ ҷунбида метавонӣ не кай ки ответственности я дар худат нестай бо оилатай зану гудакат ки ҳастай уже қиинтар мешава ба ҳамин хотир як фикр домем ҳами Москва омадам Москвада як корхонаи ҳамхели дар омадам корхонае ки логистический транспортная компания обычный грузчик анака руководящей должности руководитель грузчик ина хели креслара ки бу кресла ҷа фасонтар буд 11 этаж да видимо оли вай мекунам мепартумтон видимо мости питерский буд як бизнес центри фасон да исаги будем ҳамаамро алишкам вай дагзаштам грузчики дагзаштам резко яда рафиқом медонистам мегуфтанд амин чӣ гап шида ту и корта партофти Москва рафти грузчики кор кардесай мега ростша гап занам гапот қатъи ягон кас гирехт ягон проблемаи вазмин дорӣ да мегӯм не яха яки завқм дод монда шидам офиста шиштан да мега не ты однозначно ё қарзи вазмин дорӣ ё проблемаи вазмин дорӣ ягон кас ба фикрам угрожаатит мекунад да гуфтам не хай в итоге намегӯм чанд қадар кор кардам компанияда кор кардам корро ёд гирифтам ҳисоби ки ҳамин ман любой ҷуда ки бичаспам кор ҳаракат мекунам ки корро ёд бигирам сум худаш баъд мешава корро ёд гирифтам омадам иҷада я ду партнёр қатъи одамои уже серьёзные да одамои серьёзные одамои сумдор одамое ки репутация доранд ҳамон вақти ҳами пешниҳодшон кардам кушодем ва ё основное вложениеро ва ё кардам не ки маро уже мешинохтанд допустим одами бегуна қатъиам кардан қина ма гуфтаестам ку ма одамо хиёл мекунанд ки як бора пайдо шуд ё ки як бора гирифтан не ман барои ин рӯза омадам ҳисоби ки 7 сол хизмат кардагим 7 сол ном сохтагим 7 сол пешравӣ кардагим 7 сол опыт гирифтагим ҳамун даврае ки оли студент будам ай давраи студентӣ ҳамин опыт ҷамъ карда ба ҳамин рӯзора худованди меҳрубон овардак мо намира шудем иҷадам партнёрские иҷа поддержка серьёзная тарафи город Москва тарафи администрация иҷа поддержкаи нормальная информационная поддержка тоқа не вообще поддержка ҳам иҷа ҳам аю тараф ҳами ҳама тарафа да вложений
точно цифра наметунам гуфтан ки я чанд миллион зиёдтар да Несколько миллионов. да несколько миллионов зиёдтар инами компания мо допустим компания услугае ки мо дорем услугае ки компания мо дора камай ака ҳеҷ кара гапи безеб гуфтаниам нестам намегӯм ки гандае чай просто ҳама услугаи хича дора Конечно. яш допустим 3 намуд услуга дора дигимаш 4 намуд услуга дигар направление қати мо допустим 6 7 8 услуга дорем да мо плюсои худмона дорем минусои худмона ҳар кас плюси хичона не ки именно ширкати логистический международная транспортная компания дар Москва мобайни Россия ва Тоҷикистон мовори камай яды тае ки ва ё рынокда уже давно истодаган ва ё компанияе ки уже монстран но как бы мо одамои навбошем конечно мо одамои навам бошем вай мекунем ҳаракат мекунем Цел астае ки эверо боше худо худаш ака Аллоҳ чӣ хеле ки вай мекунем мо такя ба Аллоҳ мекунем бовар дорам ҳаракат мекунем бовар дорам киш ба репутатияи шумо масалан риске ки шумо кадаги ай студент сар кунӣ руководитель отдел боши масалан ки руководитель компания боши буфрой бу обратно хата испытат кунӣ да просто грушик обычный это не каждый способен ҷои гарм ҳамада қини қин ҳамин ҷои гарм тамондан ва дигар чиз риск кардан ҳанами риска як бора шаҳр алиш кардам рафиқи ёру дӯсту ҳама монд ҳисоби ки шаҳри бегунаҳ да ҳисоби ки айнол сар кардем фақат иҷа фақат одама ҳам хеле моментода фақат дин Аллоҳ худаш дастгирӣ карда метавонад имон ман дигар хеле чиза фаҳмода наметавонам ман наметавонам бигӯм ки и ҳамаш хидм кардагим ё ки ҳамаша мо хидмон одамизод кардагим ҳамаш ба раҳмати Аллоҳ не ки мо бояд ҳаракат кунем конкретно ҳаракат кунем аммо ояти Қуръон астай бо хайма русша хундагим опять Аллах мегӯяд Аллах не поменяет положение людей пока они сами себя не меняют то агар хита алиш накунӣ Аллоҳ тира иваз намекунад и тира не окружающие тира иваз намекунад там чиркинак бошӣ гирди тоза намеша масалан рост Транс Альфа чӣ услуго масалан шумо боз гуфтед байни Тоҷикистону Россия шумо чӣ услуго грузоперевозка мо грузоперевозка нигоҳ кунем мо в основном сборный груз равон мекунем ҳамин нархе ки мо метем нархи стандартне ҳастай барои бизнесмену предпринимателю тиҷоратчиёра отдельный чида бо скидка аст ки карса категория дорем не ки средний нарх навомон ҳамин 49 рубл хуҷанд 51 рубл душанбе сари 1 кило равон мекунем ҳамин нархда нигоҳ кунем ҳамин нархда погрузо-разгрузочные работы медроя хранение на складе в Москве оформление документации декларирование затаможка оплата дороги оплата налогов растамаживание по прибытию растаможка шамохну мекунем хранение на складе в Худжанде в Душанбе погрузо-разгрузочные работы и помощь в оформлении дополнительных документов в Таджикистане сотрудникам ёрдам мекунем инами дар 49 рубл 51 рубл инам қадар услуга як чиз дигарш ки бордарҷон масалан ихеш шумо бигем сервисе кадаги ма кам ҷода мебинам барош ки ман роӣ накардам оз мегӯм ҳақиқата яким пеш видео тамошо мекардем ролик бори ютубда ҳақорат мекардам ки масалан бори марду да қади раҳ ховай бале хай на самом деле акай хеле ситуатсия мешаванд ҳар кас ҳузуруш намераса международная транспортная компания хеле мекунад ки осона бора ҷамъ карди бор карди рафт нея и ҳар як давода дора ҳар як граница такая ки мошин граница гузаштанда переживает мекунӣ фикр мекунӣ ки бори мардум амонатае охи бори як кас ду кас се кас нестай дар як мошин бори чанд қадар одамай чизе шава нашава ҷавобгарӣ дар бори дар гардани моай кай ки одам клиент меора борша мода меспора и амонатае чӣ хел мо ҳамн груза нигоҳ мекунем ҳисоби ки ҳамин отношения чӣ хеле одам да одамгарӣ бояд боша ҳамин хел ту бояд ҳамин бори мардума ҳамин хел қадр кунӣ
ки баракат дар кор намешавад. 49 рубл масалан и общий бурая сари 1 кило любой одам метавонад рӯй кунад. бале 49 51 гуфтем? бале 49 рубл хуҷат 51 рубл душанбе. Любой одам чизе боша набоша рӯй мекунӣ. мо ҳамин ёки тариф дорем масалан габарит, не габарит, стекло. Бу ёша отдельно вай мекунем, барои ки рискаш калне, бури ҳаста ки габаритш калне вазмаш сабук. Аммо допустим наметонем дар як мошин фақат бури чӣ бизанем, сабук бизанем, мошин пур мешавад. Ҳар як фура международный стандартш 20 тонна 20 тонна. Срок зиёд не. Срок ҳозир зимистон ки ҳаста, ами в среднем 10 дней, да? 10, иногда бывает 12 дней. Зимистон, карантин, рада бу вай меспорам. Тест меспорам, бу бояд чӣ кунам? Ҷавоби тестшон бия, баъд граница. Ҳар як граница тест меспорам? Конечно. Не, вообще зур. 10 рӯзда ма аммо як 3-4 сол пеш буди кор. Фактум чи 30 рӯз ждат кардам ки 15 рӯз ждат кардам намедонам да. У ҳолатҳо медонед чӣ хеле мешаванд? Ҳаста ҳолатҳое ки допустим бора 1 моҳ 2 моҳ ҷамъ мекунанд, баъд равон мекунанд. Рада ки 1 моҳ мошина меравад, вай просто дроз вай мекунанд, ҷамъ мекунанд, то як фура пур нашавад. Аммо в основном коммерческий груз ки мезанем, бори тиҷорат барои фурӯш, мо тез меравад. Ҳамин завод поступленияш ки омада мегирифт, мо бур карда равон мекунем. Аиса бори майдарам ба кадом хотир гирифтесем ки мардуми худмонро дастгирӣ кунем. Агар мо кама 600 кило поёна мегирифтем, не ки ба хотире ки ҳозир границаҳо маҳкамана камтар мушкилот ҳастай, то 15-20 килоро фуродагем. Камаш ҳамин 20 килоро ҳам агар равон кунам 51 рубли 50 рубли ҳисоб кунам 1000 рубл мешавад. 20 кило борш спокойно соҳ саломат меравад. Бор меравад, соҳ саломат мерасад Тоҷикистонда, баъд сумша метавад. Пешакӣ наметавад. Пешакӣ нест. Не, вай 20 килоай, вай 3 тоннай, 5 тоннай мо худмон мебарем, уҷа қабул мекунам, мебинам ҳамаш ҷо ба ҷое, ягон чигумшдаги нестай. Баъд ҳамҷо при получении расчёт мекунам. Бачо айхи сервиси зур дар ин момент ман надидам. Барои ки ҷои боро рой мекунам, пешакӣ пулшона мегирам. Ма ай фаҳм бачаҳо нақл мекунам ки масалан фалон ҷо боро каналар кора, зараи пулшона мегирам, мебарам. Так что обращаться к ней. Конечно, мы вай мекунем. Бародар тамоми намуд бортона рой мекунам. Хо масалан барои бизнес боша, хо барои хона боша, хо барои медицина ёки мо не ки се чиз равон намекунем. Се чизи важный равон намекунем. Якумаш спиртные напитки равон намекунем, табачные изделия равон намекунем ва медикаменты. Аптека медицинара уҷа и се чизе ки отдельная лицензия, сертификация дигар чиз бояд дошта боши, тура тайёр мекунанд ки айбайн як да ҳамин сертификация тайёр карданаш то 3 ҳафтара метавонад бигирад. Мардум ждат мекунанд, поэтому вай даводавош камтар бисёртар, ҳамин се чиза мо қабул намекунем. Баъд чизои запрещённо қабул намекунем. Дигар ҳамаи чиза то, что хозтовар, парфюмерия, шампунь, собуну, продукты. Все, что не запрещено законом. Ҳамаи чиза қабул мекунем. Единственное, скоропортиш се продукты ҳозир қабул накардесем, склад монда ҷо тайёр кардесем барои иншолло оянда да нақша дорем барои скоропортиш се продукты. Молочные продукты, продуктое ки тез вайрон мешавад. А так шоколад, қанд, конфет, печин, ҳамин чизо бе проблема меравад. Ҳамаша қонун қоидаш қатъи чиз Ӯзбекистон официально мебарем мо. Официально ҳастай ширкатҳо ҳар кас ака системаи хича дора худаш кор мекунад. Якумаш ки ҳеҷ кас ҳама сиёҳ накардесам. Нема просто агар чӣ бисёр одами бизнес менуре гап бизанам, ман по максимуму мегӯям ки ами любой одаме ки бизнес мекунад, ки мехонад, ки даже кор мекунад дар Россия, по максимуму легально кунад. Согласно закону. Ҳама намекунам хе. Ман бароям қайр не бо як плюси шумо меяд ки чисто ман агар худам рӯй кунам, ман конечно ҳам чиз официально бигем компания катери рӯй мекунам, чем ай братский стол. Ана як ситуация дига аст, важный момент барои ҳами бизнесмену, тиҷоратчиё. Ҳастай компания ки 3-4 рубл мо арзонтара, 3-4 рубл арзонтара, не ки официально намебаранд. Допустим, агар бизнесмен боша, бисёр ҳаст бизнесменон бисёр шата мехӯранд, ҳамин шатара бизнесменон мехӯранд. Меган айваё 2 рубл арзона, 3 рубл арзона меган. Объём да ҳисоб мекунанд. Объём қатъи ҳисоб мекунанд, ҳоз сум мешаванд, не ки кай ки бора мераванд, вай
чӣ хати мерава контрабанда бур мезанам ана шатада мехрам тоҷикистона чиз контрабанда медурам бозорда фурӯхта наметунам мегӯям ки ака ягон документ биёр ки борд официально дурмагия ки ҳо қафу омадан ай налогу ай дигар чиз мо бигем ки налогиш спурдагия ҳамаш қонун қоида қайда ягон претензия нест растамуш кашидагия ё документ предоставить карда наметунан боршуна фурӯхта наметунан ҳеч ка намегирам мемонам дар балу ҳамин хеле ситуатсия бизнесмени ки ҳамин ҳолада предприниматели ки ҳамин ҳолада ғалтидагия я душата ҳамин хурдагия уже медонад ки ҳамин қадар услугае ки мо дорем қатъи нархи мо ин нархи ай ҳамада арзон ай ҳатто што ай ида арзонтар мекунанд хело мегӯянд 47 45 47 шуд ҳастанд не ки 45 40 рубли мегӯянд ё ҳамаш сразу мегӯям ки ё дигар хел мебаранд ягон кас риск дора ягон кас именно мо аудитория хело клиентои мора промокоди мо кати обращаться кард скидкаш мекунем гап нест чӯ что бигех чон буфаҳма мефаҳмам гап нест на чанс скидка мекунем буфаҳма ки пага дар таги комментарий ки занг назарам нагам охай гуфтам ку ҳастай бори ки растамушкаш қиматтарай ҳастай ака мардуми ҳозир мо муҳоҷира дар назар дорем именно муҳоҷире ки агар ки бе ягон чиса бори хича бори хичуна хай мекунем скидка уро бо борша нигоҳ кардан дар кори охи ака мо в любом случае растамушка мекунем примера 4 рубл як гаптон мегӯям 1 рубл 2 рубл 3 рубл одамое ки тона қатъи мезананд 1 рубл 2 рубл скидкашон мешава айда зиёд намешава барои ки мо айда зиёд намегирем мо гуфтестем ки ҳамада арзона масштабировать шумо да Москве масштабировать ният дорем масалан Питер Казань дигар шаҳрҳода ки ҳам муҳоҷир бисорад ҳам дигар маҳсулотҳое ки барои бизнесам спрос ҳаста ира нақшода ҳастанд не ки в любом случае ира дидан дар кора ҳисоби ки ҳисоб мекунӣ анализ мекунӣ рынка мебинӣ востребуемости ҳамун регионда ё ки ҳамун шаҳрда ки насколько ҳамин чиз востребован дар кора ҳамеша нигоҳ карда дальше решать мекунем барои ки узрашта ҳами пока як направление Москва Хуҷанд Душанбе баъд оянда доли плано калона иншоалло плано на международный уровень бромадан новай кардан и мо ба кадом хотир международное название мондагем Транс Альфа любой ҷода Транс Альфа бигӯи это два английских слова да ҳама ҷода мефаҳмам ки транспортировка номер 1 Альфа это номер 1 Транс это перевозки тамом чӣ бораи коммерчески шумо рӯй карда метавонед ба Тоҷикистон именно барои бизнесменҳо дастгирӣ дастгирӣ мешавад барои бизнесменҳое ки ёки омада наметавонанд ба Россия харид кунанд аз интернет заказ мекунанд сайтҳои крупни гигантокати шумо логистикашон дашт сопровождат саволи беҳтарин додем на самом деле нигоҳ кунем ҳозир бисёр бизнесменҳои худмон рафта омада наметавонистанд вақте допустим меомадан заводоро медидан чун гап мезаданд ҷӯбаҷӯ мекунанд ягон кас қатъи контракт договор мекунанд мепаридан мерафтанд уже налажена мешид ҳозир ихе возможност нест не ки мо дополнительная услуга дорем предприниматель бизнесмен занг мезанам мега ака ма инами бора вай карданем заданием поставщик дорам не ки ҳами логистикаша под контроль гирифтан дар кора насчет оплаташ боварно будан набуданаш то Тоҷикистона тамом допустим уборша мебиёра иҷа при оплате мо ёрдам мекунем по факту қабул мекунем отчетность равон мекунем уҷа по факту уже борша қатъи ҳамаи қонун қоидаи документош ҳамуҷа получать мекунад ё ки варианте ҳаста ки мега ака ман нами кафел заданиям ё ки тахта заданиям ҳамира метонин инами намудша инами бора қатъи наи штрих-кодаш мада нархи автобуша биёрем баъд менеҷерои мо в соседнем кабинета мешинам менеҷеро аяла занг мезанам мепурсам напрямую айноми компания гап мезанам одно дело кай ки физлицо занг мезанам ё ки ман занг мезанам мегӯям ки ман қадар хариданиям серьёз воспринимать намекунам ягон нарха ҳамихе мегӯянд дальше не ки кай ки занг мезанам мегӯям ки мы международная транспортная компания занимаемся грузоперевозками хотим у вас закупиться крупной партией ҷош да ҷонҷон гуфта ку нами хушомадед уже дигар хе мешавад
сразу гап мезанем максимальные скидки у вас какие, допустим, yoki уже хай общий язык уже меёвим, менеджеру гап мезанам, нархи оптовый ёфта клиенту пешниҳод мекунам, розӣ бошам, тамом буршуна уже задан мегирам. Это как услуга. Як ҳолати дига меша ки мо медонем ки доставка распространение шудаги дари хоната дар внутри Россияда одамои ҳастанд заказ мекунанд, объёмшон калон меша ки майда компания ки ҳаста мега мо то шуморо овардан наметонем, масалан то компания то ҷои шуморо шумо метавонед ки борои ҳавоиро бире, масалан шумо да обращаться агар кна. Фаҳмидам. Мо курьерская доставка надорем. Инам қадар чиз дорем, услуга плюс дорем. Ҳамин якта курьерская доставка надорем. Тамом. Ҳам ҷети бизнесмено бисёр обращаться мекунанд, ҳам хиёл мекунам да. Баъд як чиз дигааш ки просто муҳоҷирои ҳастанд реально. Хушон омада наметавонам, вақт надорам. 200-300 як одам ки мо суҳбат шунем, кори шуморо мекунам, просто неофициально, нелегально кор мекунам. Мега занг мезананд 500 кило, 400 кило, 300 кило, ин хеле айда. Хуб, ман бароям ха гуфтам, мо именно ҳамхи услуга надорем. Иҷа ҳастай ду ҳолат. Ина якмаш и бизнесмено. Мо курьерская доставка надорем, не ки допустим мо мегем ки инам хе водитель ҳастанд. Номерошон наметем, чун уже нарх наушхати договор мекунам напрямую. Агар ки хоҳан мо гап мезанем, мегем инами газель ёки инами спринтер инам қадар нарх мега, розӣ бошен, тамом. Как бы мо дар болои их ягон танга зиёдӣ намегирем, чӣ қадаре ки ҳамун допустим водитель мега, не ки айрон мега арзонтар меёвем, метем ки ҳаракат мекунем ки ами клиенти мо зарар набина, наоборот фоидааш боша, ай мо польза боша, зарар не. Ёфта метемшон. Не ки бисёр заводо хечон уже доставка дорам. Не, о, аса дорам. Ана барои ҳамватанои худмон ки 100 кило, 50 кило, 70 кило, 200 кило дорам, вай дин вариантш ҳастай. Вай метавонам любой мошин да ки бор кунам, такси да бор кунам, адрес, номерои моро метиҳан, мо ҷа худмон уже қабул мекунем. Ҳамаша қабул карда, виси карда, фиксирует карда, оформит карда бо отчитываться мекунем ки ака инам қадар бортуна, инам қадар места, инам қадар килошит қабул кем, оформит кем, иншолло ба наздики меброя мерава. Тамом. Як бори адрес нам мегуфтед? Адрес мо Первый Вязовский проезд, дом 4, строение 8. Друни Москва, наздики метро Рязанский проспект. Рязанский проспект там медонам. Номерои телефоншон бо боли подробно да. Ина иҷа да агар бунависам вообще зур мешуда ина. Не иҷа да бдай. Ина иҷа. Дами видео миёве. Беҳтарин одамо, як бор ман катиш суҳбат кардам, уже фаҳмидам ки баъд як чизшон ки пешаи суҳбатшон ма пурсидам, пешаи суҳбат пурсидам ки да шумо официалне гуфт оем, масалан дидам ки Трансальфа, инн, аквед, ҳама чизшон совпадад мекунад. Бароям ха совет медам ки обращаться кне, шарашкне контора нестан ки масалан боро рӯй кне, пага бишники биги оча бор омад ёки ота бор омад, ёки бор не ёки бизнесменомон бор рӯй мекне, пага нареда бозор ки биям биган конфискат ёки исуса автоматия. Трансальфа руководитель компания Акая Миҷон, любое время обращаться кне, морам гарантия мешем ами одамода ки бори шумода то Тоҷикистон мерасонад. Раҳмат. Хуб, мо дар хизматем. Дар YouTube бисёре баъд савол шуд ки мақсади даромадани шумо дар YouTube чие? Мо ҳозир дар ҳамин видео мақсадмон нишон додем ки ҳаёти мардуми тоҷик ёки дигар миллат, успешниёша, бизнесменоша, ай тарафи хондан, ай тарафи спорт, ай тарафи пул, ай тарафи мол, ай тарафи дин, одамое ки успешни шудагиянд ба шумо нишон медиҳем ки ҳар як одаме ки ҳамин видеои моро тамошо мекунад, шояд як заррае ки ҳавоярам бедор шаванд, ҳаёти худшонро алиш кунанд, хо пулӣ, хо илмӣ, мо хурсанд мешавем. Бароям хабардаро моро дастгирӣ кунед, лайк бимонед, комментариҳода бинависед ки оянда чӣ хеле видео мехоҳед бинед ёки чӣ мнениё доред дар ҳамин кори мо кадестем. Подписаться кунед дар YouTube, дар Instagram, дар Telegram канали мо, особенно чизои важни дар Telegram канал меброяд.
برای همتون اجداد میکنم در تلگرام کانال همینش зеркав гем бардоро подписаться кунед дар YouTube канал, Telegram, Instagram. Дар Telegram канале мо чизои важный мебурояд. Новости, ахборот, бизнес, кор. Telegram дар ин поён пайдо мешавад yaksom.ru. Будро подписаться кунед, дига одам кати делиться кунед ки масалан ахборот ақиб намонанд. Ҳаматон да хайр. Иншаалло ждат мекунам комментариёре ки оянда чӣ видео бурорем.